và nói gam tina Kuki cha te ho zo se na bon cha win jing kap ha phalha November ni sim som ni le gub lấy sim ni Tuesday ni khuin zong jing ka thu so ngai kit hiti thu so ngai tau hiti achi sa phalha November ni sim som ni le ni khwa gamgi nga ho village volunteer ho apan mun ho ki khel dinga ho duty ki khel ko hon ki her khil kha zin me chang changa changup man kap do khaw vin chuchi me chang ki kap do chu mi khat le ni chule nam khat tha dinga tupna ane jiwa me chang chu an kap do hi poitin Kangui district hop sunga cheng urang pat house pun su thingna anabolin chuchi su thingna anabol chu mayo phung village authority hole mipi ho zo si headinga an phon do hi chuchi chungchang thu to kisaya mayo phung village authority hon tu su anabolova kuki hon tangkhul lobol mi ho thading matding ago vetia an so do chu adi poi zo thu he bo vi internet lo zin apha chan chuchi mayo phung village authority ho tu so chu kan head lo hi tin zong house puna phung do e chule mayo phung village authority hon an seyo kuki ho ong kum thlau vin mayo phung thlan mo la in apan saw vin lobol mi ho bulu ding ago vetia aseyu chu adi poi aji chu tulai phat ta hin ni thlalam didan nga vele kho thim jitan kho thim nung le kuki village volunteer hon apan mun ho ada hlangai povin apan mun ho wa omji hiwetin house pon su thingna khat jong na bole kuki village volunteer ho na mun to tangkhul lobol mi ho na mun chu mul khatin ali a hin chule ni thani dan nga khothim nung ge ya lobol mi hon lowa ipi bol momong diu ham tin jong house pon su thingna khat jong na bole chuti ji chun mayo phung village authority hon athu so chu kinung la do hen lang chule thuta he do ding anop uwa hi le ka khusunga hung hen lang thuta hung khol do hen tin jong house puna phung do e mei hlei mi phalo hon milong hol til lo te ya milong ho to kuki ho kina sa te ding go jiwin mei hlei hon propaganda tamta zolena thu ho tamta an su do jingwin zolena thu ho tamta an the thang jingwin milong ho zong hi mei hlei hon zolena thu ase ho wa thalut de de jing hi taw vi Manipur Chief Minister Biren Singh government in Imphal Khopi sunga mehle hoki ka kina akiboin ho ji chun internet an kha panuwin achi sa phalha November ni sim som legup ni khwa an kha panu chu ni thum a hin su sawe jingwin zan hi phalha November ni sim som ni lenga ni khwa internet a khaw internet ban abol chu an ki chai ding a hitan a hin la Manipur government in ni an su sawe kirwin jing ni kho phalha November ni sim som ni le sagi ni thalam ni nan nga le minute som nga chan internet a khana liding o hi gamle na ma dinga panla ho gamgi nga ho ta chapa village volunteer hon aung thlong ding Christmas le kum tha akipa golnop sunga metui mesa ding hi indigenous tribal leaders forum ITLF in to gon ain semovin ITLF finance department ho khuda sumle pa inei khamchi o pichi ding in ITLF in tep na zong na bolovin ITLF office hyang tam lamka a pithe hon amuna pithe dio chule munanga kona pinom hon ITLF bank account a hi lo le GPay ya kona zong a pithe dio win ITLF in head sa thupon an bolovi Kukizo council in zan hi phalha November ni sim som ni lenga ni kho chun thupon an bolovin Burma gamgi Tingnopal district sunga government of India in border fencing kai te ding ko naw chunga phomosa naw thu ho na phongdo vi chuchi border fencing chu thingthlang mi ho zo sin ado dal na banawin Nagaland le Mizoram ko na thingthlang mi ho zo sin jong ado dal hi tin ama ho na phongdo win chule gamgila acheng ho agam mi ho thanei na rights ki su sit pi na le international law ki boke na khada hi tin jong Kukizo council na phongdo vi border fencing do dal na ding le chuchi togun ho su hai na ding chun civil societies organization CSO ho zo si ikithu khomwa panila khomo nga ye tin jong Kukizo council in aphongdo vi Kuki MLA khon aung thlong ding all tha December haptama sa pen first week sunga New Delhi khopia ki phinna abol diu hitai Manipura Chief Minister Biren Singh kheldoh na ding le Kukite adinga atumbe akiwai pu na dinga separate administration in form of union territory with legislature nge na ki phina bol diu hi chuchi MLA ho to ogon
National Capital muna ki phinna bolding agu du chu MLA hoto Civil Society Organization CSO hotule Kuki nam sipai group somni lenga ho suspension of operation SOO noyaum hon kyo khomna nei nungova chutubang to ogun chu MLA hon a hinei hidanin zong ki seye chuchi ki phinna kin gon chu Kuki MLA hon New Delhi khopi jantar mantar muna nei dinga gu ro hin MLA mi phabep chu Delhi khopia athung tawin MLA mi phabep zong Delhi khopia chidinga ki sa ai taw vetin thutlut akimui MLA khanin seina chen Chief Minister Biren Singh pai thana dingin Kuki MLA hon mimalin nge na kanabol jingwin tu chunga hi thakhat ta a Kuki MLA hon Chief Minister Biren Singh kheldoh hin ding le la do hin ding chule Kuki chate atum bi akibai pu na dinga diman ka bol diu hitin aphung do e MLA hon Delhi khopi jantar mantar muna ki phin anei tingole achunga ki sei point ni jingse jong hilowin Manipur gam sunga thasom le thagit thingta gale tul chung chang thu hole SOO agreement chung chang thu ho ajong ki phinna bol diu hi suspension of operation SOO agreement February la sunga an ki chai hitan a hin la government of India in tuni ge in suspension of operation agreement chu extension jong abol povin chule abrogate ti chu la jong ala do povi meilei hon suspension of operation na sata ado dal ji uvin government of India in imacha abol ta povi Manipur Legislative Assembly in Kuki MLA ho panalovin Manipur Assembly hola House a thuluna analawin suspension of operation SOO agreement lado hinadingin kilol na zonga na UV kiphin na kibol na a suspension of operation group ho pangloading a hiwin ahin la SOO group ho thakhela Kuki MLA hon athu ho podo dio sule October lasunga Kuki MLA ho milong MLA ho le meile MLA ho an ko kho mova Delhi khopia ki hona ananei naw chungchang thu ho jong chu Kuki MLA hon kichi sela jantar mantar muna phon do na anei di hi kiti Parliament to khomna inpi to khomna winter session na Manipur gale tul chungchang thu ho chu senior Congress leader khatin inpi to khomna muna apodo ding hitin Manipur Pradesh Congress Committee President K Megachandra na phongdo e achi sa thlasom le thagit sunga Manipur gam sunga gale tola thinan to ho zo si chu politics abol naw khat a hin ama hon aphat chom na diu gel na chu chi thil so ho chu ana thun lo hitin inner MP bimola koi jamin a phongdo e chule India block noya Trinamool Congress in jong parliament to khom na a Manipur gale tul chungchang thu ho apodo ding o hin central government in agang thei pe na pan a hin la uwa gale tul ho asu be na diu le inpi parliament to khom na a gale tul su be na dinga thu ki sei ho ruling MP ho asu boilo na ding win jong Trinamool Congress in an het sa taw vi Manipur Imphal phai samsunga sumle pai dongjing mai hlei thing noi mi UNLF Pambe group ho mini cho Manipur police on Imphal is sunga anamando taw vi chuchi UNLF Pambe group keder teni cho ti ibungo meitele chanam rasini chanu hi thlonin khurai ahongge labuk leiraga kuna anamado hi chuchi teni akon chen police on meithal me changle wireless set khat anamanuvi hichi mai hlei thing noi mi Pambe group ho hin sang ni le som ni le thum kuma government to peace agreement sign an bolo hitan hichi UNLF Pambe group ho hin thangphung ta in agari ho wachun UNLF an ki suduvin Taliban tingnoi mi hon Afghanistan gam sunga na bol ho wangchun meithal akidop buvin UNLF kisun gari ho achun Imphal phai cham sunga an thaileu vi thuso chan hin akichai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin ni khopa